bakuzi baruhuka info turongeye turagarutse n'amakuru y'uyu munsi. Bien sûr turi tariki 24 ukwezi n'ukwa 11 2025 turongeye turagarutse rero. Ni ibintu bidasanzwe byaraye mu mujyi wa Uvira, aho mu mujyi wa Uvira ibintu byabaye shambaride cyitwa Wazalendo subiranamo kubitana na FRDC ku rwego rudasanzwe. Abageze mu munane nibo bamaze kubarurwa bahaguye. Iyi operasiyo yatangiye ite, yagenze ite? Ndabikuzaniye nkubwire uko byagenze ndetse kugeza amagingo ya aho uwitwa komanda region 33e region militaire amaze kubwira abaturage ati mwihangana. Abasigaye ba FRDC bari mufite ipeti rya kapiteni nawe yahasize ubuzima, ndetse yemwe n'umwana, ubwo ni abaturage n'umwana ukiri mutoya nawe yaje kuba ahagwa. Ibi byose ngiye kugenda bigarukaho. Ndagaruka kuri ligne de front cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba muri teritwari ya Masisi, mbabwire uko bimeze nyuma y'ifatwa ry'uduce tugiye dutandukanye. Yemwe turimo za Kazinga, turimo za Gatoyi, turimo axe ya Mahanga, turimo ndetse muri iki gitondo amakuru akomeje kugenda avugwa ko agace ko bita Buhimba nako kamaze kuba Tombe. Ni agace katari kure cyane ya Mahanga, nako kamaze kwigarurirwa ariko karimo indiri y'ikitwa Intera hamwe. Ndaje mbabwire uko situation zikomeje kugenda zitwara muri ibi bice, ndetse dore ko ubwoba bukomeye cyane ndetse bwakomeje gusaga cyangwa se kuranga abasirikare bari muri axe ya Kailenge, ndetse ku munsi w'ejo bakaba barakonkobotse bose berekeza ku kibuga cy'indege cya Kimwa. Byagenze bite? Kuki nabo bari guhunga bavuga bati natwereka dukize ayacu, bereka bambwiye ati mugongo wa inaha, ati berekana mugongo wa inaha, cyangwa bavuga bati nta soni tugomba kugira turabereka munsi y'ibirenge. Uko rero niko ingabo za FARDC zikomeje guhunga ziva muri ibyo bice zerekera muri axe za Walikare. Bimeze bite? Hari gutegurwa iki? Byose turaje tubive imuzi n'imuzingo. Turagaruka ku makuru avuga ko delegation y'igihugu cy'u Burundi barimo Prime Niyongabo bashobora kuba bari buze. Ariko se Prime Niyongabo nawe arimo di, turabigarukaho. Dufite igitorosho tugiye kongeza, hanyuma tubabwire iby'i delegation y'igihugu cy'u Burundi yamaze kuba bivugwa ko igiye kugaruka mu mujyi wa Goma. Ubwa mbere baraje twabibabwiye, bagiye nta cyakozwe nta cyagezweho, ahubwo icyo bakomeje uretse gukomeza kwica abaturage bo mu misozi miremire ya Minembwe, nta kindi cyakozwe. Ibyo byose twarabibabwiye, tubabwira ko hari ukuntu bavuze bati twebwe dukeneye kugenzura iriya Uvira ati kugira ngo twirinde za Red Tabara zitazatwinjirana, muduhereza amezi atandatu nibyo tuzaba twamaze gupanga gahunda zo gukura ingabo zacu mu mashyamba na hehe. Ibyo byose AFCM 23 ikabakurira inzira ku murimo, ikababwira iti mwebwe nta condition zihari zo babwira ngo mutayi wanyu mugende tutaraba abanzi. Niyo mushaka ko tuzumvikana tumaze kugera Uvira, nyamuneka mwe mutuviriye ku butaka. Murabize ko ariko byagenze. Hanyuma ko byananiranye baba baje kurondera iki, wa mugani wabo. Byose turaza kubabwira uko bikomeje kugenda bihwihwiswa, dore ko ari amakuru akunze kuba mu buryo bw'ibanga rikomeye, ndetse biba bigoranye bijya kumenyekana bisa nk'ibyanarangiye. Bishobora kubatungura mwumvize tubivuze, ariko mu kandi kanya tukaza kugaruka tukavuga buryo ubwo twabivugaga nibwo amakuru twari tuyamenye, atari ku bundi ibintu byari byararangiye kera. Ngayo nguko rero, gusa simbye ngewe uwabimbwiye yampamagaye ku munsi w'ejo arambwira ati delegation z'abashinga ntaye zishobora kuba ziri mu nzira, cyangwa se cyo kimwe zikaba zamaze kuza. Ibyo ngibyo rero nabyo murumva ko mu by'ukuri ari bimwe tugomba kugenda tureba hamwe, tano kwa tano, kamoya kengine cyangwa se kamwe ku kandi, turagenda tubirebera hamwe. Gusa ntabwo turi buze kurangiriza aho ngaho, kuko turaza kugaruka kuri uriya mujenosideri wo bita General Nyembo Abdallah, wita Nyembo Abdallah ariko ufite andi mazina tugiye kugenda tugarukaho. Uyu mugabo akomeje mu by'ukuri kuvugwaho byinshi. Ubwo twakomozaga tuvuga ati nyamara uyu mugabo ni umunyarwanda. Uyu mugabo ku makuru mfite ngenzi ko yakoreraga muri province ya muri Nord Kivu, cyane cyane muri za Masisi aho bita za Kinyana, yitwa Kimenyi Nyembo. Nabivuzeho abantu barambwira bati nyamara uyu mugabo ati ntubeshye, uyu mugabo ni umunyakasayi. Rero ntimukajye mutungurwa no kumva ko umuntu ashobora kwitwa umunyakasayi ariko ubundi ari umunyarwanda. Birahari n'aba bambitse mu nda barimo bajire murumba bigize abakongomani ku gahato. Hari abandi basirikare turi bujye tugenda dukomoza tubabwira ati uyu ni umunyarwanda kandi tuzi neza, bitari ukuvuga ngo ni amakuru twabwiwe.
rero ibyo ngibyo byanga bikunze niko bigomba kuba. Hari abagiye bafatwa ndetse bakajyanwa twebwe tuzi neza bari barageze muri administration ya Kongo kandi bitwa abakongomani, tugatangazwa no kumva barajyanywe nk'uwitwa Munyagishari, Munyagishari wari wariyise Mushari muri ku bamuzi muri aho bita za Nyamitabo ndetse na za Kanyatsi. Uyu nguyu yarazwi, yajyanywe Arusha, avanywe hehe aho ngaho Kanyatsi, yitwa umukongomani, yakoraga mu masystem mu mabiro ya hygiene ya assainissement ya territoire ya Masisi. Ibyo ngibyo rero nimukajya mubishidikanyaho, y'inkuru nk'iyi ngiyi yamaze kuvugwa ndetse ihari, mwe kujya muyifata y'igihe kirekire ngo muvuge muti ati birashoboka ati cyangwa se wenda bishoboke ko ari ukubeshya uyu nguyu. Ibyo ngibyo sibyo. Ibyo ngibyo nibyo byinshi turajya tugenda tugarukaho. Munyemerera amakuru yacu tuyanzikire muri Uvira. Mu mujyi wa Uvira ntaraye mu by'ukuri abaturage navuga ko kuva ku munsi w'ejo mu masaha ya saa 11 z'umugoroba cyangwa 17 habereye ibintu bidasanzwe, habereye icyitwa imiripuko, harashwe amasasu y'imbunda ntoya n'imbunda nini. Ibintu ntabwo byari byoroshye na gatoya kubera ko mu by'ukuri bivugwa ko icyitwa PAM cyangwa Programme Alimentaire Mondiale, World Food Program, uyu muryango mpuzamahanga wita mu by'ukuri ku bijyanye n'ibiribwa. Iyi PAM rero yari yagiye gutanga imfashanyo ku bagezweho ingaruka n'ibiza, imyuzure surtout, ariko kandi n'impunzi ziri muri Uvira birumvikana zigomba kuba zirimo nyinshi cyane ko leta ya Kongo murabizi ko niryo turufu ikunze gukoresha aho bari mu mijyi bamaze kwikonsantaramo nk'iriya, barafata bakarundamo inkambi nyinshi ndetse n'abaturage benshi n'ababaturiye mu nko mu mujyi wa Goma. AFC itarageramo, buri muturage wese wo mu mujyi wa Goma uretse bake bashoboka bari denombre nk'impunzi, bose bari baragiye bakiyandikisha mu makambi agiye atandukanye, kuko hari zitwa za Burego, hari za Rushagara, hari zitwaga za Kanyarucinya, hari Rusayo ya mbere, Rusayo ya kabiri, Rusayo ya gatatu, hari Buhimba, hari ni inkambi zari nyinshi. Izo zose rero abaturage bari baragiye biyandikisha, n'abaturiye umujyi wa Goma bose barabaye nabo impunzi. Niyo style rero bakoresheje muri Uvira, niko bimeze. Umuryango rero mpuzamahanga nta kindi ugomba gukora, kuko n'ubundi nabari abaturage nabo bari hariya nabo ubundi basa nazo, kuko n'ubundi ntabwo bamerewe neza, cyane ko ari zone yamaze kuba zone y'intambara. kabone nubwo mu 23 iri mu birometero birenga 80 mbere yuko ugera muri Uvira. Urumva ko iracyari kure, ariko ni ahantu hadatekanye hamerewe nabi. Wazalendo rero zagiye gusahura ibiribwa byatangwaga n'uwo muryango, hanyuma ingabo za FARDC ziza kuhagoboka, azije kubakoma mu nkokora zibabwira ziti nyamuneka ibintu ntabwo ari byo, mureke ati natwe tugomba kubonaho ipare yacu. Birangira rero batumvikanye, Wazalendo ku burakari bwinshi, uwababuzaga yarafite ipeti rya kapiteni, bahise bamumariramo magazine baramurasa. Bakimara kumurasa, ubwo urumva nta kindi cyakozwe uretse uburakari bukomeye cyane bwakozwe bw'abasirikare ba FARDC, nabo bahise batangira kurasa, bararasana. Amakuru rero atugeraho akaba ari kutubwira ko abasaga 8 aribo bikekwa ko bashobora kuba baguye muri iyi mirwano. Birakekwa kuko amakuru ya nyayo ntabwo arasohoka. Ni amakuru mu by'ukuri dukomeje kugenda dutohoza, kuko magingo yangaye ibintu ntabwo birasubira ku murongo muri uyu mujyi wa Uvira. Mu kanya nabonaga uwitwa wa mu propagandiste yitwa Dedi Ntoza Micombero atangaza ko ari abantu 4. Oya, ntabwo yabitangaje mu kanya, ariko yabitangaje nimugoroba. N'ubundi nimugoroba bavuga ko ari abantu 4 bahitanywe n'iyo mirwano, ariko amakuru angezeho mu kanya yambwiraga ko abantu bamaze kuba bangahe, bamaze kuba abantu 8 ndetse n'abandi bageze kuri 14 bakomeretse. Urumva no muri bare ya 14 bashobora kuvamo abakwitaba Imana. Amakuru aravuga ko rero abangaba mu by'ukuri barashwe. Gusa uwitwa Makana Kikasimira John yarakaye bikomeye cyane, ndetse arimo arasubiranamo na colonel ushinzwe komanda ville, ushinzwe umutekano w'umujyi cyangwa komanda wa PM, ndetse yanamucyuriye ngo baherutse kumurasira ngo umusirikare w'umuzalendo, ndetse baranamwica ngo kandi nta kibazo, ngo ntacyo yakoze. Ngo rero ngo ibyo bintu ngo bishobora kuza kubateranya
ngo nubwo abubaha gusa hari icyo nabonye, nabonye komanda region komanda region komanda region yandika avuga ko ngo ibintu bigomba gusubira mu buryo, ngo bari buze kureba uko babikemura. Cyakora kugira komanda region hariya uzayoborwa na wazalendo nako ni akaga. Aravuga ko komanda region uyu komanda 33e region militaire chef de task force Sud Kivu ndetse na Maniema, bakaba ari general de brigade Ilunga Kabamba Jean Jacques. Uyu nguyu rero Ilunga Kabamba Jean Jacques yavuze ko abaturage bagomba gutuza, mu by'ukuri ngo abaturage bagomba gutuza ngo ndetse ngo bakizera umutekano w'abasirikare. Ngo les autorités dénoncent un plan de déstabilisation attribué aux ennemis du pays qui utilisait des groupes se réclamant faussement des mouvements wazalendo pour semer la confusion et fragiliser les efforts de stabilité dans l'est du pays. L'armée affirme que ces éléments ont été neutralisés et mis hors d'état de nuire grâce à l'intervention conjointe des unités Panther et du bataillon d'intervention rapide. Ati mu by'ukuri ati abangaba ati ni abazalendo ati bari gukoreshwa, bari kumanipirwa kugira ngo babuze umutekano mu mujyi wa Uvira. Ati rero twagerageje kubarasa ati kandi ibyabo byakemutse. Ngayo nguko rero nuko nguko bikomeje kugenda byitwara aho ngaho ni muri Uvira. Tuvuyeyo rero tugaruke muri teritware ya Walikale. Teritware ya Walikale naho hakomeje kuvugwa byinshi nyuma y'ifatwa ry'uduce tugiye dutandukanye. Mu by'ukuri hagaragaye urujya n'uruza rw'abaturage ndetse n'abasirikare barimo barisuka mu bice bigiye bitandukanye. Ni muri teritware ya Walikale, groupement ya Walo Wayungu mu by'ukuri yamaze kuba yinjirwamo AFC mu 23 nyuma y'ifatwa rya Buhimba, nyuma y'ifatwa rya Mahanga, nyuma y'ifatwa rya Gatoyi, nyuma y'ifatwa rya Ruki, nyuma y'ifatwa ry'utundi duce tugiye dutandukanye turi hariya mu mupaka cyangwa se mu mbibi za teritware ya Walikale ndetse na teritware ya Masisi. Askari ba FARDC nyuma yo gukubitwa ku rwego rukomeye cyane bafashe umwanzuro rero baravuga bati reka duhunge bave muri Walo Wayungu ndetse bakomeze. Amakuru aravuga ko bakomeje guhungana ndetse n'abaturage, abasirikare barimo barahungana n'abaturage. Amakuru akaba atubwira ko ngo benshi ngo bagaragaye mu gace ka Kimwa, abandi bakagaragara mu gace kitwa Ntando, abandi bakagaragara mu gace ko bita Rangira, abandi bakagaragara aho bita Cyumba, abandi mu by'ukuri aho ngaho akaba ari muri Walo Wayungu n'ubundi. Bandi rero bagerageje kurenga groupement ya Walo Wayungu barakomeza bajya aho bita Braza, ndetse abandi bajya muri Ntoto rero ni muri groupement ya Walo wa Uroba, ndetse kugeza amagingo yangaya akaba ariho abasirikare ndetse n'abaturage bakomeje guhungana. Hangaha ngo biragoye kuvuga ngo uyu ni umusirikare uyu ni umuturage, bose barimo barakambura, barimo baragenda kabisa. Ni icyo ngicyo dushobora kuvuga. Twabwiye ikibuga cy'indege cya Ntoto cyo muri Walo wa Uroba, ntabwo n'akabuga k'indege ka Kimwa kahangaha muri Walo Wayungu. Ahangaha naho kugeza amagingo yangaya AFC mu 23 isa nkaho yamaze gusa nkaho yegera neza ku buryo aka kabuga cy'indege kadashobora gukora. Ngayo nguko rero nuko nguko bimeze muri iki gitondo. Abaturage benshi bagaragaye muri ibyo bice bamaze gukantona muri izo axe. Abenshi biravuga ko baturutse muri zira axe, ariko ubundi answa Mahanga yo ntabwo yari ituwe pe. Mahanga ngo wazalendo bari barikanye mw'abaturage, bamaze kwirukanamo abaturage nabo none nabo birukanywe kuko mwagiye mubona ari amafoto, mukabona ibitaro, mukabona amashuri, mukabona iki. Ese mwabonaga hari abantu bahabaga? Nako nta bantu bahabaga, bari barahabavanye bitewe n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubundi bakora, kuko kubana na bariya ni ikibazo gikomeye cyane. Buriyuta uwabanye nabo niwe ubazi, nanjye nabo niwe ubazi, twe turabazi mo gatoya kuko tugiye tubana nabo igihe gito, ariko twabonye ukuntu ari inyangabirama ndetse ari abagome batagira uko bangana. Angaha rero turahava ni kuri ligne de front, gusa nta bidasanzwe wenda byaharamukiye twavuga. Gusa isaha iyo ari yose hariya kuri ligne de front ni ku rugamba. Mushobora kumva Sokoi mukumva ngo zirongeye zirahagurutse, mushobora kumva drone mukumva ngo zirongeye zirahagurutse. Ibyo byose wenda turaza kuba tubireba mu makuru yacu ari imbere, uko biri bujye bigenda biri kwiyongera. Nyembo Abdara niwe ngezeho. Uyu mugabo
amakuru ye yamaze gutera urujijo mu bantu. Kumva umuntu w'umujenerali majoro wo mu gihugu utagira CV, utagira biography, udashobora gushaka biography ye ngo uyimenye, ujye uhita wibwira, ujye uhita utekereza icyo yaba ari cyo. Hari abandi bajenerali nk'aba Constant Ndima, hari abandi bajenerali nk'aba Ruboya Kashama n'abandi, ugenda ugashaka, wakwinjira ndani ugashanga biography ye, ukumva ngo yavukiye aha, ukumva ngo ibiki n'ibiki yakoreye aha, yakuze utya, yigiye aha, ibintu nk'ibi. Uyu Nyembo rero sorry, akomeje gutera urujijo, kuko bundi amakuru ye ya nyayo nuko twebwe twamaze kumenya yuko uyu nguyu Nyembo ari, keretse niba ari ukwitiranwa kw'amazina, ariko uyu Nyembo niwe, ndetse n'amafoto yagiye asohoka hanze. Nyembo uyu nguyu ni interahamwe kabombo. Ngaya amakuru ye rero dufite y'ubuterahamwe bwiwe. Uyu Nyembo Abdallah ntabwo ariyo mazina ye nyakuri. Uyu Nyembo Abdallah njye muzi afunzwe na generali Ndera, ni generali Mudacumura, generali Mudacumura atarapfa, afunzwe na generali Mudacumura, afungiwe muri axe yaho bita Kinyana, yitwa Kimenyi Nyembo. Ubwo iyo ni nkuru nshobora kuba mfite imaze iminsi, ariko itari ifite fondema, itari ifite aho byanditswe. Urumva ni mu mashyambiriya, nta wigeze abyandika ngo ati generali yari na colonel Dayeri, yari colonel Nyembo, ubu ngubu ni generali major. Reka twizamukire kuri aya mateka nayo turi gukurura ahangaha. Leta ya Kinshasa yafashe ngo umu FDL nk'uko aya makuru abivuga, arangije imuhereza attribution, imirimo ikomeye cyane. Uyu mugabo ngo ndetse ngo yahawe n'ibihano bya OFAC ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, none akaba yahawe inshingano zo kuyobora akarere ka gatatu ka gisirikare. Ariko answa uyu mugabo yitwa Sebastien Uwimbabazi, niyo amazina yiwe. Uyu ngo yavutse 1968, avukira mu yahoze ari Serire Gatoki muri segiteri Murunda, kubazi Murunda ni muri Rutsiro, nanjye ndahazi, nanjye narahageze, muri komine Rutsiro. Murunda ndumva hari n'ibitaro. Perefegitura ya Kibuye, uyu ni mu karere ka Rutsiro, intara y'Iburengerazuba. Uyu yita Nyembo Abdallah. Uyu nguyu akaba yarahaye ipeti rya generale majoro, ndetse akaba yahawe inshingano zo kujya akarere ka gatatu k'ubwirinzi ka gisirikare, agasimbura generale Pacifique Masunzu ufunzwe, watawe muri yombi. Ibi ngibi biragaragara ko mu by'ukuri uyu wiyita Nyembo akaniyita Kimenyi Gilbert, mu mwaka w'1994 yari umujandarume aba ngo ahitwa Irwamagana, ubwo ni mu burasirazuba mu yahoze ari perefegitura ya Kibungo. Muri iyi perefegiture abajandarume ngo bafatanyije n'interahamwe ndetse n'abandi basirikare mu gukora jenoside, ndetse yemwe kuyitegura ndetse no kuyishyira mu bikorwa. Aba rero bari bagamije n'ubundi kurimbura abatutsi, ariko we by'umwihariko ari mu bazwi cyane, we na bagenzi be barimo Lieutenant Mihigo na Lieutenant Maniriho. Icyo gihe bayoborwaga na Majoro Havugiyaremye Mihigo, Havugiyaremye. Uyu Mihigo na Maniriho rero bo baracyari muri FDL. Kibungo ibohowe na RPA. Uyu Sebastien Uwimbabazi yahungiye iwabo i Nyanza, Nyanza Butare, aho yakomereje ava iwabo muri Rutsiro ajya Nyanza ya Butare, aho yakomereje ibikorwa bye bya jenoside, harimo no guha intwaro interahamwe, cyane cyane barumuna be Louis de Gonzague Uwimana na Bosco. Aba barumuna be bari mu mutwe w'interahamwe witaga Dragon. Aba bakaba barisha abatutsi benshi bo muri komine ya Nyabisindu no mu nkengero z'iyi komine, bakomeza bahunga muri Zaire, bakomeza gukorayo jenoside n'ubundi no muri Zaire. Louis de Gonzague Uwimana nawe barabana muri FDL. Uyu rero umujenerali Felix Antoine Tshisekedi yashyize muri iki gisirikare. Mwayumvise amakuru y'uyu mugabo. Aya rero nayo ntimukayatera utwatsi, aya bariyo. Aya rero bivuga ko ngo ari umunyakasayi, nayahize pe, nayahize, namwe mumfashe kuyashaka.
Ayu General Nyembo Abdallah y'iwabo muri Kasayi, nayashatse muri Kasayi ndayabura, nshaka aho ashobora kuba yaravukiye muri Kasayi ndahabura. Rero ibingibi mu by'ukuri mu byakire nk'uko nguko, ngene nababwiye ni ibingibi by'uyu mugabo Nyembo Abdallah ni interahamwe, ni kabombo, kandi niyo yakoze ndetse na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Bigaragara ko rero byanga bikunze uyu mugabo hari ikigomba gukorwa. Urumva ko niba leta y'u Burundi iri gukoresha interahamwe, leta ya Kongo nayo uko nguko, ngo murumva icyabo mu by'ukuri icyo bifuriza aka karere. So reka nsoze mu by'ukuri nsoreza ku makuru avuga ko ari delegasiyo y'igihugu cy'u Burundi yamaze kuba yinjira. Ibi ngibi mu by'ukuri ni birango, ni inkuru z'agateganyo dukomeje kugenda tureba niba ko karimo. Turakubita itoroshi turebe, twinjire ducengere turebe koko ese mu by'ukuri iyi delegasiyo y'u Burundi yamaze kugera mu mujyi wa Goma. Ese niba bari kuganira, ibyo bari kuganira ni ibiki? Ibyo byose rero ndaza kubibagezaho mu makuru yacu ari imbere, mu makuru yacu ataha. Ntimukajye kure ya Ruhuka Info, kuko mu by'ukuri ibagezaho amakuru aba yizewe, ndetse mu by'ukuri uba ushobora no kuba watangira ibihamya byose bishoboka. Ndashoje. Gusa abasirikare ba Uganda bakoze impanuka ku munsi w'ejo bararokowe, ntabwo ni muri Lac Edouard, ntabwo bigeze bitaba Imana. Ni nabyo ndaza kubigarukaho mu makuru yacu ataha. Hanyuma mukomeze mubane natwe mu makuru tubagezaho isaha ku yindi. Kuri yacu yo nakagaruka. Ciao ciao.